Sa sisin pan ngapnya subhay kita gi parlo ki baju page ki video akan ga channel ke conga. Klilat u Donald Trump ya ke Iran pan ya keren sub henry kentaj ke Iran ya kan ga cing terwa jong u Donald Trump. Kersian do ibn do yap ke China berka Rusia ya ke Iran hakan ga tama Persia ya ke Israel berka US henry kentaj baro kiri bamarjan jong ke Iran. Hak interview ko ba menta kasih Donald Trump ulaong ba ukwa banyak keren yesuk pat ke Iran pan kuno sendon ya kena gatma Henry ke Iran jubor justi la ibor barit kaken taj sendon ya kena gacing terwa jong Donald Trump pat kakwa ban yale kat bala hadu bakut kena gatma foreign minister jong ke Iran Abbas Araghchi ulaong bakari ka jong kakwa ban yale ban yakun hadu pada job ya kena gatma kiri kiba marjan jongka Iran daleleru kinom ai kacing kersan ya ke Iran halor jong kena gatma kadau baru kadai namar ba ke Iran kelasiat patarik misail ki jongka hakine gisngi ki baladep kaken hun jogi Gulf States kum ka UAE ka Kuwait ka Saudi Arabia wan lagi don kecing ade ke bajan berki Iran haki bisnes beper henry kilakren syai badale leru kinom don kano kecing kersian ya ka Iran halor jong kanega tema pat gidawaru bagai Iran kan panmap halor kecing le turmur ke jongka tangga China berka Rusia kiba kersian doim doyap ya ka Iran halor kanega tema keba mentah Donald Trump ulaong ba kayau di umpenyang jong kepertai kala penhiar dor ya kompanyang namar bagat maru kan sakun losen henry lada cia bagat makan nang jur ya ka dor jong kompanyang la pan penkiu hadu arsya ong Donald Trump